Mat biang ke Israel ke jingyam briu sai sinpat ba peteng kolonia puspai IDF ha Southern Lebanon hagi drone jong ke Hezbollah kham tam ha ka jingja ga bas ngau sirkai nin ka sngi ka lai pho trik April arajar arpho hunriu ha ka ba ki drone jong ke Hezbollah klekro witsndon ya ka we kali jong spai IDF ka bala pelong ban mensau khat arngut jong spai ke Israel Phaidin biang ke Iran ila ka jongkarai ban kenta jaga World Cup arajar apo henriu kumta menta la pentikna biang da presiden jong ka FIFA Gianni Infantino baka Iran kan lej banasi menta ha ka World Cup arajar apo henriu ha kari Amerika bat penmi ka FIFA da ka kendon baka no ka tim ka bamino namadan la don ka jingya kaja ka FIFA klarai pakum kata katim en rai penrem da kabakan rem lupa da laila not call teng ke Itali berkentaj penyatrilang batkari Amerika da kabaong bak Itali kan om yesno ketilang bat kano ke organisasi kapa penyaben yang kena bat kentai tang nakadaw ban pins ngobha ya kari Israel kabami rukat kum ke jingkren jong ke Prime Minister jong kari Itali ka Meloni kadba ke Iran kelapa ke kupor sekari Amerika lingba ke Pakistan bakal kwa ban pinkut no ya kane katma ha ka bakal lapha lingba ke message ban pentip sekari Amerika pakan don biang kajing yakren warla kajing perngam jong ke Iran kadang peteng ban perngam jeloblut ya ki jahat jong kari Amerika ki bala blok ya ke Strait Hormuz Mbat sipai RGC kila berngam pasien ki jahat ma jong kari Amerika ki badon hagi durio ki ba khangla ki jahat ki ba rung bami Strait Hormuz sien kin samat kum ki weipat ki ketem sipai ha Middle East bala krwit naphang te sipai RGC u supreme leader jong ke Iran meminta kata Mojtaba Khamenei ula kren kopru da ka baong bak Amerika kelak keren kop tang da ka jingtho tang da ka ketin Henry kamla ban yada tang I ketem sipai lade ha Middle East kum nopat kan la ban yada ya kita kirunge jongki ha Middle East bat ke Iran ka berngemru biya ke Amerika ban kerwit ka strike bat ting lada ke Amerika kan tang sustang biang ya kan katma kadba hapa phaipat cha katma ke Israel bat ke Hezbollah ha Southern Lebanon imat ke Israel kamla abanele ke Hezbollah kabala pun abshrip dagi drone hagba ke Israel mentakla wengno ya ke sipai bun ki perton sipai na Southern Lebanon namar ke jingkrwit ke Hezbollah dagi drone persya ke sipai ke Israel bat kumban super ken mau hang nebah nin ke sngi lai potrik April mentaus nem arajar pun riu ke Hezbollah kla krwit dagi drone ya kawai ke kali jong sipai IDF kata hajan Shomera Northern Israel hadu ba kata kali jong sipai IDF kala kemding bat pluno kabala penlong hadu iki khat arngut sipai IDF kibala mensau ke Israel kala mati ke jing duno bungut jong sipai ha kane katma persya ke Hezbollah na Lebanon bat bala klon yap ha kane ke jing krwit drone ke Hezbollah udai wayu sipai ubadang don kat kandai snem karta kadba ka UAE kala maham yagi pait nong snong jongka bagi dai ban kir ban lej ban wan sya Iran Lebanon pat Iraq ka Pakistan kadang apan taya ka raikut na ke Iran kumno kan rai halor kan katma ka jinge kren bat ka US hadin ka jing temu jong ka jinge kren ka baar kala pulomno kadbau Presiden Donald Trump ulama hame ke Iran balada ke Amerika kan hirtma biang ya ke Iran menta ke Iran ka donkam hadu arpus nem ban pin bahapat ya ka kumta ke badang apenta ka day ya ka rai pak Iran kan submit sekri Amerika ling baka Pakistan ya ki jingdawa ki bambar keliang bar ka US lah to ka themakan kudno sendon lane kan sedang biang namar ke Iran kelapan teriang da kebakam baka deka hok juga ke Iran pan kontrol ya ke Strait of Hormuz kumta ka ke bandang jan nang ne syakmat tongan api ki weipat ki khobor ki bandang wan kublai sibun